Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye mu Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyemeje ko giheruka kwica inyeshyamba zirenga 100 mu mutwe MRCD n'urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ingabo z'u Burundi zavuze ko ziciye ziriya nyeshyamba mu mirwano sekeranyije impande zombi mu ishyamba rya Kibira mu ntara y'Ibitoke. Ingabo z'u Burundi amakuru yavuze ko zafashe icyemezo cyo kuvuga bitero kuri FRN zihora kuba yaranze kwifatanyiriza mu ntambara zirwana muri Ventura muri Kongo Kinshasa. Kubwo igisirikare cy'u Burundi ngo ko FRN yaranze kwifatanya nacyo cyabifashe nk'akagambane. Amakuru yavuze ko inyeshyamba zirenga 100 ingabo z'u Burundi zishe zaguye mu bitero bibiri byagabwe muri Kibira hagati y'Abarorerwa na Gicurasi uyu mwaka. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko imirwano yabaye yaguyemo abasirikare b'u Burundi babarirwa mu 10. Umusirikare mu ngabo z'u Burundi ufite ipeti rya kapitene asobanura ko bateye FRN ati twagose ibirindiro byabo mu ijoro, bari bafite intwaro zihagije ariko bajagaraye, twakoresheje uburyo bwo kubatungura kugira ngo tubice. Amakuru avuga ko imirwano ikomeye hagati y'ingabo z'u Burundi na FRN yabaye hagati y'itariki 8 9 Werurwe ndetse n'yabaye hagati ya tariki 3 4 Gicurasi uyu mwaka. Usibye inyeshyamba zishwe, amakuru avuga ko ari izibarirwa muri 30 zafashwe miri mbere yo kujyanwa mu Bujumbura guhatwa ibibazo, ngo hari n'izindi nyinshi zasanzwe mu Kibira zakomeretse. Amakuru ariko kandi atangazwa n'ingabo z'u Burundi avuga ko iyo mirwano yose zafashwe imbunda 9 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, pistole 2 ndetse n'amasasu menshi. Inyeshyamba za FRN zafashwe miri zemeza ko zavuye muri Burasirazuba bwa Kongo nyuma yo kwanga kubariza itegeko zari zahawe ryo gufasha ku rugamba ry'ingabo za leta ya Kongo ririmo FARDC, FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi. Umwe mu basirikare bakomeye Burundi utifuje ko amazina yatangazwa yavuze ko kubyanga byafashwe nk'ubugambanyi, ngo bari babahaye nyirantarengwa bahitamo guhungira mu Kibira. Amakuru y'imirwano y'ingabo z'u Burundi na FRN yanemejwe n'umuyobozi wa komine Mabaye Madame Jeanne Zomorera, wavuze ko imirambo y'inyeshyamba zishwe yashyinguwe byihuse ku mpamvu z'ubuzima. Igisirikare cy'u Burundi kuri ubu kiravuga ko kigomba gukomeza kurasa FRN kugeza kiranduye burundu. Umutwe wa FRN w'impuzamashyaka MRCD Paul Rusesabagina usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse hagati ya 2018 na 2019 umutwe wagiye witera mu bice bitandukanye by'intara y'Amajyepfo n'Iburengerazuba wica abaturage batari bake. Ingabo z'u Burundi biravuga ko zawihindutse mu gihe umwaka ushize amakuru yavuga ko impande zombi zagiye zikorana inama mu rwego rwo kunoza umugambi w'uko zafatanya ubwo bitero ku Rwanda. Ndararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe umutwe wa Ventura wahaye nyirantarengwa y'iminsi 7 ingabo za Kongo n'abarwanyi imitwe y'abazarendo bishe mu bice bitandukanye bya teritwari ya Walungu nk'igihe ntarengwa cyo kuba bamaze gukira intwaro hasi. Teritwari ya Walungu iherereye mu ntara y'Amajyepfo kuva muri Gashyantare umwaka yakunze kubera imirwano hagati ya Ventura n'abarwanyi biganjemo abazarendo bakunze kugaba ibitero mu duce mu tw'igenzura. Kuva ku wa mbere imirwano ikomeye hagati ya Ventura n'abazarendo yumvikanye mu duce twa Katogota, Kamanyora, mu misozi ya Rutebe, Kayange na Ruzinzi ho muri teritwari za Walungu na Uvira. Umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikare n'abaturage muri Ventura, Colonel Nsabimana Mwendangabo Samuel, ubwo yaganiraga n'abaturage ku wa gatanu haye ingabo za Kongo n'abazarendo bice muri Walungu iminsi 7 ko bamaze gukira intwaro hasi, bitaba by'ingabo zuriya mutwe zikabahigisha uruhindu. Ati urubyiruko rwa Walungu nagira ngo mabwire ikintu kimwe, twe twaje nk'igisirikare cyatojwe neza, bariya tuzabaha isomo, tubaye icyumweru kimwe cyonyine ngo babe bagiye, Nzimbira tuzabafata tubahonde, Shabuna tuzabakubita, Kinguru na hariya Rubira. Colonel Nsabimana yashimangiye ko ingabo za leta n'abazarendo nibadashyira intwaro hasi Ventura izabahiga ikabafata, ikindi bakazahura n'ingaruka ziremereye. Kuva mu gitondo cyo kuwa gatanu mu gace ka Rugezi kari muri groupement y'Abasimukuma Sud, teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, haravuga imirwano ikomeye hagati y'abazarendo n'abarwanyi batwirwaneho yatumye abasivile batari bake baba mu byabo. Iyo mirwano yatangiye hagana saa 11 z'igitondo, bivuga ko hari n'abaguye muri iyo mirwano ariko biragoye kumenya imibare yabo cyangwa se imibare y'abasivile bavuye mu byabo. Abanyamakuru muri ako gace baremeza ko muri iyo mirwano bere Rugezi kuwa gatanu wazarendo mu mutwe wa Biroze Bishambuke ari barimo kurwana n'abarwanyi batwirwaneho, kuri ubu bamaze kwiyunga ku mutwe wa Ventura mu gihe wazarendo ubusanzwe ifatanya igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Iyo mirwano ibaye mu gihe none abarwanyi ba Ventura kuwa kane bafashe agace ka Katogota kari ku ntera y'Imetero 80 majyaruguru y'umujyi wa Uvira. Icyakora abategetsi ba Kongo bakanye ko Ventura yabigose umujyi wa Uvira, bavuze ko ari ibihuha byambaye ubusa. Kugeza uruhande rwa Ventura ruremeza cyangwa se ngo ruhakane ko rwageze Katogota, gusa mu mashusho yashyizwe agaragara ku nkoranyambaga kuwa kane yerekana bamwe barwanyi ba Ventura berekana ko bari Katogota. Imirwano irimo kuvugwa mu ntara y'Amajyepfo muri iki cyumweru ndetse no mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru mu ntara z'icyumweru gishize, mu gihe ari umuhate w'ibiganiro bigamije kugera ku mahoro arambye hagati ya Ventura na leta ya Kinshasa Doha, ndetse n'umuhate wo kugera ku masezerano y'amahoro hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Kongo Kinshasa i Washington. Umuhate wo guhagarika imirwano no kugera ku mahoro arambye washyizweho imbaraga na Qatar na Leta z'Ubumwe za Amerika, washimwe n'impande zishyamiranye kandi watanze umusaruro ugaragara kuva mu kwezi gushize, ubwo imirwano yeruye kandi ikomeye yacogoye. Gusa ariko imirwano hato na hato yagiye ikomeza kuba muri izi ntara zombi za Kivu
ya ruguru n'iy'amajyepfo kugeza n'ubu. Hagati bari ku gitero umutwe w'iterabwoba ADF wagabye muri teritwari ya Rubero muri Kivu Amajyaruguru mu gace ka Bapere byahitanye abantu 5 byongeye gutuma abaturage bamwe bakwirwa imishwaro. Icyo gitero cyagabwe tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu. Abarwanyi b'uwo mutwe birayi mu civili babicamo 5 nk'uko amakuru abigaragaza. Umuyobozi w'agace ka Bapere Sifikuru Mukere yahamije ko abarwanyi ba ADF aribo bishe abasivili 5 mu gasantere ka Maseme. Yagaragaje ko abarwanyi bahanyuze berekeza mu bice by'uburengerazuba bikangaranya abaturage ndetse bamwe barahunga. Ati bahanyuze berekeza mu burengerazuba ibice byinshi biri mu kaga kubera abarwanyi. Abaturage batangiye kuva muri utwo duce berekeza mu midugudu minini nka Mangure Jipa ufatwa nk'umujyi wa Bapere. Yakomeje avuga ati ADF ifite imbaraga nyinshi hirya y'ibice by'umujyi, bari gukoresha amahirwe y'udutero shuma kubera ko turi mu ishyamba bagenda bihuta kandi nta hantu bari kumara amasaha 48 mbere yuko bagaba icyo gitero. Biravuga ko abarwanyi babanje kugaragara mu kandi gace Kamambembe Karinje ya Panda ntabwo hatangajwe bagizweho ingaruka n'ibikorwa byabo muri ako gace, ariko sosiyete sivile yaho yavuze ko ibindi byangijwe birimo inzu n'imodoka byatwitswe. Iboneyeho gusaba ko hakongerwa imbaraga z'igisirikare mu bice byose bigize Bapere. Ibyo bitero bya ADF byagize ingaruka ku bikorwa by'ubucuruzi n'imibereho y'abaturage ndetse bamwe bakomeje guhunga iyicarubozo bakeka ko bashobora gukorerwa n'abarwanyi b'uwo mutwe umaze imyaka irenga 2 uri muri teritwari ya Rubero. Nasimbukiye muri Uganda, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe umunya-Uganda utavuga n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi yase Bobi Wine yashimangiye ko n'abari maze bamaze kuyobora Uganda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha. Ashinja mu burengerazuba bw'isi kuruma gihwa ku bikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu bikomeje gufata intera muri Uganda. Ikinyamakuru The East African cyavuze ko umunyapolitiki usanzwe ari umuhanzi bishobora ko yazaba ahanganye n'abari mu Perezida Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi mu gihe nta gihindutse. Mu kiganiro n'itazi Bobi Wine yavuze ati nagaragarije abagize itsinda ryanjye ko mari ku bwabo kwitabira amatora kwanjye kandi bizaba ari n'umwanya mwiza wo guharanira ko abaturage bakwishyira bakizana. Bobi Wine aherukaga kwiyamamaza mu matora ya 2021 ahagarariye ishyaka National Unity Platform. Icyakora atsinzwe na Perezida Museveni, ibintu uyu muhanzi atemeye uko yakunze kumvikana avuga ko yibwa amajwi agahura n'ibindi bibazo birimo no gutotezwa, ibintu leta ya Uganda yahakanye. Uyu mugabo yongeye kumvikana ashinja Uganda kugira uruhare mu kubangamira uburenganzira bwa muntu, gutoteza abaturage, iyicarubozo n'ibindi. Ibintu kubwo abona ko mu burengerazuba bw'isi babijenjekeye. Ati abayobozi bamwe na bamwe mu burengerazuba bw'isi bakomeje guceceka nyamara ubona ko tubabazwa. Bari hano kubw'impamvu z'ubucuruzi bwabo ntabwo biteye ku by'uburenganzira bwa muntu. Bobi banakunze bigarukaho cyane muri politiki ya Uganda. Byabaye ibindi umwaka ushize ubwo yatangazaga ko yarashwe biteza impaka, bamwe bagaragaza ko ashobora kuba yabeshye bitewe n'imiterere y'igisebe yari afite. Icyo gihe polisi ya Uganda yatangaje ko uyu mugabo ibyo avuga byo kuraswa beshya ko ahubwo ashobora kuba yarakomeretse ubwo yageragezaga kwinjira mu modoka ye nyuma y'akavuyo yari yateje mu mujyi wa Burindo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikira muri Kenya, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banditswe impuguke mu mutekano w'abantu bakomeye bazi nk'aba VIP yatangiye kwibaza ku rundi buhabwa abaperezida muri Kenya, cyane cyane bari mu bantu benshi. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu Perezida William Ruto yatewe urukweto n'umuturage ubwo ari kugeza ijambo mu gace ka Kuriya West. Byabaye ubwo Ruto ari mu rugendo asura intara Migori mu gikorwa kigamije gufungura imwe mu bikorwa remezo leta yubakiye abaturage. Yageze muri ako gace avuye ahandi, ariko yabanje hose nta kibazo cyabayemo usibye muri Kuriya. Ubwo yaratangiye kuvuga abaturage bari benshi batangiye kuvunda bashaka kwegera aho yaraherereye. Muri abo kavuyo nibwo umuntu utaramenyekanye yamuteye urukweto rwari rugiye kumukubita mu maso, ariko abasha kurwigiza yakoresheje akaboko. Bamwe mu baturage muri ako gace bavuze ko gutera perezida urukweto bitagaragaza ko bamwanga, ngo byerekane urukundo bamukunda. Ibinyamakuru byanditse ko Bwana Ruto yahaye imbabazi uwo muntu wamuteye urukweto wari wamaze gutwarwa intambike. Ikinyamakuru The Citizen cyo muri Tanzania cyanditswe iterwa urukweto rya William Ruto ryakanguye abantu kuko uwo muturage yari umuteye akanari umuhamya. Umusesenguzi wanditse inkuru yavuze ko amaze imyaka 15 akurikirana ibijyanye n'umutekano muri Kenya, ariko yabonye ko abaperezida ba Kenya barindwa n'abantu b'indangare cyangwa se batazi icyo kurinda perezida bivuga, kuko ubundi nubwo amakuru yose agendanye no kurinda umukuru w'igihugu adatangazwa, hari bimwe buri muntu wese bagomba kubazi. Uwo musesenguzi yavuze ko umutekano wa perezida William Ruto bawudebekera nyuma ari hagati nkuru urimo kurikije uko afite abanzi bazwi n'isi yose nk'umutwe w'iterabwoba wa Shabaab n'amabandi ashobora kumuhungabanya, kuko muri Kenya haba amabandi menshi ku mihanda. Si perezida William Ruto umutekano we musesenguzi yavuze ko ugeramiye gusa, kuko 2021 umucuruzi yivanze mu modoka zari zitwaye perezida Uhuru Kenyatta bifatwa nk'aho nta cyabaye. Ibigaragaza uburyo abaperezida ba Kenya batarindwa. Muri 2007 nabwo umuntu utaramenyekanye uko yageze ahari tagerwa kwa perezida yarashwe n'abamurinda, ariko byakuriye impamvu ukuntu umuntu yinjira na perezida ku kageni. Icyo kinyamakuru cyavuze ko ukurikije uburemere bwa perezida bibabaje kumva ko umuntu yamuteye urukweto kandi agira abarinzi batazwi umubare baba baratojwe ku rwego rwo hejuru. Uwo muntu agaragaza ko ku isi yose nta perezida ubyuka ngo ajye gusura abaturage. Haba hari abantu bamaze kwiga ibizakinirwa byose muri ako gace, kugeza no kugavuriro gatoya kamufasha mu gihe bagize akabazo gato, akibaza uko bigenda ngo barinda ba perezida muri Kenya bitwara igisivile. Uyu muntu asoza igitekerezo cyavuga ko bashinzwe umutekano w'abaperezida ba Kenya barangaye bakwiye kwikubita agashyi cyangwa bakakabakubita.